Okay. Rex is going to talk about the sap from the Mego tree and how they use it. This is July 9 nurturing. Nyumo menen Mego. Mego tani yembe ta fugru. Mego temi ri bajo pinewo. Granat bajo pinewo. Di rinenta ni rute. Baru soikan fugru bad. Di baru main apa po wiya undi. Di ni rute padere di wase pau kwa. Wase nam. Di nyumo fata fa rute li kata. Pulin di ni mana rute ruge. Gumbe fa nyangrum. Tanah.